tātou e tau pule uma tūlanga tau tālonga i le talitonunga ma le wha moe moe. E whai le tonu vave mō tālonga a wale alua lui luma. O le vaeso fol nei na mai e le valaulia whaapitoa mai le malo Amerika Samoa. E foi tau so sisira mai. Ia, wa fio mai le fionga le fonga fitalai. E valaulia whaapitoa le tātou malo. I le fionga i leo mamalu le malo. Le fionga le fonga fitalai. Ia nei o le teitai o le malo. I nei o tātou aua i atu le talaina lo ia o le lato mota fono. O le motofono e fono ai le moto mawalunga ma le moto sui. E fio ai le fionga i le Palestini o le Senate ma le fionga le whangaftalai ia masui ma malu umo le mota. U whaatulanga ina i le aso lua se fulu ma le valu o le masina le nei o le vaesofau. O le aso varele i tutuila msalo le asto o na ina tātou inei. Lea ua tāpena ai ia le malanga whaapitoa le tātou malo mol wha moe moe mo tutuila ma manu. Mai o se tasile nei o mata upu sili o na tā ua le nei fo i taimi ma le nei fo i au ngā tupulanga. Langa e le iai se taimi mua na umusa ai se fale maota o tutuila ma manu a sa tātou awai. Ai o le umsanga o le fale le nei, o te loa mo le sifo i fia tau sanga fato ato e o se me whapea. Ai ua maua le avanoa tātou te malanga i e mori mawina le whaur fale ngatele le nei la awhai i le tūlanga le wafa a whenga i matutuila ma manua. Ia, o tūlanga masani lava, e pe lava on tātou silfia, ia e leto e tau whaamtala ina o tutuila ma manua o Samoa tasi. Ma o lo tāpena fo i tūlanga i tātou tāpenanga masani, o le whalenga o se maota o le malo, ai maise o le maota o le palemene. Ia o tāpena fo le tātou whainga malo i tūlanga o le wafa a whenga imtu tuila ma manua. Ai maise fo i tūlanga o le tū ma le angonu ufa Samoa, e mawhai un tātou momoli. Ia se sao, ai maise fo i se whalo longa mo tuila ma manua, e ala atu le tātou whainga malo. Tala whaasoro pito fo i o leua o maitau ia, o leua o whaatasi umataitai o le tunu. Ia ele taun tātou sāwari wadi, e tau pen tātou wō ma awe se tūlanga tala masina iai, lo tātou wāwha whenga iai ma tutuila ma manua, i le vai aso, ma o wha moe moe lava e te tau o na whai e tūlanga lo ia e tau si ai le tātou wāna nofo, ia e meise fo i le vāta puia ma o tātou uso i Amerika Samoa. Ia, e pe pauna o nai mata upu na manatu e whailo atu i loutou pa ia ma loutou mo malu, mo le silafia e le tātou watunu. E manatu e tau pena o sa upu le mta upu le nei o le whātula ese o le newspaper o le observer i tātou pasala Ia o vai lava le tūlanga o le whetuleni mai o nisi fo o tustu singa. Ai mei se lava i lātou o lo o au mai fafo i nisi o tūlanga o lo o au ina mai fo i lo lātou fina ngalo. Ia pe lava o la o tautalanga na avatu le aso on tātou Feiloaiga ia im whaatino le wha moe moe le nei. E manino a mea i la o porkalame ma le whaatulangana na avatu. Tasi lava le wha moe moe o nei o le teitai o le malo. Ia sao, sanga tonu, ma malu le malo e ala i tustusinga. A auto sira le tātou sau whainga le aso le nei. O le moni le na o le upu e amana ia le malo le tūlanga o lautou au nanga Tusitala. Paua o lea, i autou sila i le tūlanga e pā leni ai ma mau ai le tātou wanganga o le ngā lue whātasi. Ta tala le avanoi te miuma tātou te whasoa ai o tātou tala noa ai on tūlanga uma. Ai le ma whaina alu le tātou ngā luenga i luma, pe a whai e se ma le sao tūlanga o whaatino i tustusinga. Le whau te malmalama e iai au lape ma mea uma wa umana whata atia nisi o whainga malo lumana i atu. Tu atu, mai le e tupu wha, le whato a tupu rau mta upu le nei.
Ai na whanau mai ai mea lelei nā fo I PSSA ingo lumana. PSSA inga I te sola. Na whanau mai ai mea lelei. Na whanau mai ai alea. Whanau mai ele media council. O le ala mea na whai le maa lor nātei. Nā watu sao ale media council I o tau wa au. Whātū pēr le tau whalapo pitongo, whalapo pitongo lau Tusitala, Chos. E le ai se me tasi e puni ti ai le mainga o whamatalanga ma me uma. Peita, ia e peile tau vaianga e si matu. E ei fo le teimi ta te maita watu o lo maupopo, e fo le teimi vai atu fe ese esa ila ngona mamanatu. O le tiu te ai ala malo, o le whamanatu, matatala pele avanoa. Whai el tato whiutana inga mo le alwa luma. Ia le la ua mamori nei le mea lava le sa atunga luai. Wa watu nei le tala I nei pito tasi. Ia la ua langa uma mai international media. Mo mai po ngi sa le mafuanga na lai no whai el vai unga. La tu langa le tau mai ni le teimi nei. Ua le a mai a uma le mafuanga na lai o na whai le whai. Peitai. O le ua apo nei le pito al newspaper to tasi. Ai whata ta vale le tunu. O ai le au te tūla e pui pui. E leo la auli. It's not me. O le atunu u le au te taua veina. E le mawhai o na au solo muli. I le pui pui ina o le atunu. No tō whaava whonga I la upu le aso o lau tautonga o le no whoa leo te no whai. O no whoa Samoa. Pui pui leo leo whaatasi ma vai whaatasi le atunu. A e la sesi o lau Tusitala sala ese. E ta tau o na whai atu tala na malo. Ai se a oi nai mani noi le mato le vai tato wo malamalama I mole rumana. Ya, wo vai fo le tualalo lewa mai ele tato choa si nei. Io ba ai lava mal titilo wa fanga mai lau tau sa nonga eta. E lei mas to upu e faila observa. Tato tala noa I me malamalama. E fautua mai, fautua voi o le ntupu le vavelapi. Ale lava o tau anga I me valvorsia mfurfursia lo vina ngalo. A fa fese upu nfai o I vaenga le ana seva mtalanga mta uvale tanga luenga ulo mtanga luenga le malo. E va o tau sauno mal tato media council o ies tato media council wa fono to media council. Wa fono. O fela e suru ia ia uri nei ma le malo I le tūlanga e suru ia I whaafita uri whapea. Ia o langona na o manatu na tatou taranoa. A whanau mai se mele leile mele nei le rumanai. O le aunga le na o le tatou whasoa. O e whaingo fia el whalele. A o langona maa fianga o le tangata le whalele le upu maritala. E pala de maa I le pala tala. E to e se ia le whao. Wei lona tūlanga. O le mele na e whae tete. O lo tangata o lo ufatu atoa o le ngangana. A voi tau te vai lua suta usanga nei le Palemia o te tatu le ngangana le atunu. Ai sea, a le aise ngangana e le aise atunu. A le aise ngangana ua le aise Samoa. La me leu tatu vai nei lungo te pailangi. Wa masafo le wha. Ai sea, upula nei leo te pui pui atuai. Ta milo sanga le nei leo te vai. E le wha peo te wha tot wha alo mea la auli. Wha alo ia Samoa. O le fatu le na. I'm just here to represent. O a uia o masani, na o tau si fia. O masani e fetai ya imfa vitauli. Upu matala u matua ngukiriri. Na o tau si sila. Tere lo profese si vai ngolo tino le yo ye se ta. Upu le la lafo yo o mai lava le temi nei. A lo tu la e tau ave le malo o te loto telepea. E faila mi ton. Ala lea e au ngal tatu whaasoa mo tau si rafia fo le manatu ma le langona. E ana tau tore le ngaton, ana e tau si fia. I le po pese nu. Iai tai malama. Ai whaile me taun whai. Lal tatu whasamoa. E tau si fia. A sala whaungal ma whaun me whaisala. Ai lol fatu ala sala ma se ai whai al fina wale. E ana o lole apo mai le lalo langi o mai le malama. Ai ngai mai e tuli a pu le whaasao le o le pisinisi e tō tasi. A ti ai uma le atunu ure nei mātou te tūtū la i atu. Pui pui ma leo leo le mamalu o Samoa mo le lumana. O manatu ai
Ia, le paia ma le mamalu o le tātou au Tusitala. That's why we are here. A te o mai whaasoa ma tala noa ma tā upu ina i manino ma mala malama le lei. Ia, na so longa le lei ia lea. O mana whaila upu ia o tau laso fo in tātou tala noa ai. Media is part of democracy. O mana whai atu. E reini upu wha ula ula upana no watu. A lal taimiri nei. Ia ua whai tua tua le vanua wha solo a toa ma mea tau te sopo tua o iei. A le ufai. A whena tau leanga ina ulo matanga aluenga sa whai aere i tupu se mea. What is that? That's a pure lie. To o le aso no usau waifa tau tau nu mai le mena whai sorry lo whanua. That's trespass. O le asau tau sila sila. A sau se tangata mai fafo. A la tu sorry lo whanua. I le tūlanga o te lei whatanga ina. An tangata tō rua mai fafo. E whatanga le mena whai Samoa e latu o latu atu nu whai. Le lava te apoapoa i lo unu umalo tu malo to o le tai. A mea ia, e le mi ngao ma le mawhau. E lo tu malo, e lo whasino manga, e o wainga, e o tangata. Aung tau si sila ia tan tapue. Sa palipali atu pe o tangata o te whaatupur whaavelape. Pe o ato tangata o la tau e pule ele lau te nofo ai. Ea, nao no whaapena atu lau Tusitala. E tātou te fua i luma. O leo to e mail teimi e whangwhangu me tātou leo la kolone i tangata whapene. No. O le toa le tai le mele whātou le teimi nei. Ma le tau ama a tangata o lo tu malo toa. Wai le whaingo fie e le whaingtā me ia o mai tangata ia. A o le lei a sau nei o le tangata ese. Fua savadi. Samoa le mele iai. A o le lei a sau no savadi le tangata whaila walava pe ala tu baia. I lor se vale valia tu pe al makeki la se vale you can enter anybody. O la ulea fa manatu. A wa auto. Tau te fa marusia langa auto o le tunu tau te sila fiel tato vana no fo mal matapia. Ia lor tu tala lola le o la me tu. Ia no mai lole fa solo ato po le ala ko. If they can come in whatever, they can knock any door, they can enter. O sia unatu ala lor tato au fa sala la ni yaso. Ina ia manino ma malama le mtau ia mtau pu ia le tatia ale fua se tapu ma ia tu lango le o ina I se melele ala tatu wo fa pe ia na mana tu le tatu tu stala ne ia ve fual ma va bele fua e afia I folo to malu o lo to to si tu la fono e me se lo to fa malu taimi umo tatu tala no fa pe ne ia pe fa tino. Ia, o le tala na matu wai. O le tala na. E mai lo tau whina ngalo, tātou whasoa pe ise sim tau po tōt whia malamala mai. Just to confirm, so le fai se fai alo fio la halo ia le tatiana le I upo fai o fio o le sa o alo fio alo I le tulanga I tau na fai sa mo so apologize to you or to the public or to our family and the people that were affected. They know what to do. I don't have to tell them what to do. Laila tu silfia. Laila tu silfia. A to e mana na to e fai stanong. Laila tu silfia me taun fai. Laila tu silfia kere fai aku ia la kon me laila ke lon me kaun fai sa mo I nei. Le ta tau te nei le tunu. Pe no fai tu le po pe se nu. Ia tai malama e taun tal non fa malama la tu langai. Hanga le wa ngai mai ngiri malo mai fa fo so wa kau me le pua malanga e ke. E vo sau le tio sia o fa sanga me eke ai le fai ai lungo penga ta fai langi tato o pra me to tire a fio mai tato telenole e fa pe lo to fina ngalo le ai mai lungo penga ta fai langi liu ra ko fa. It's not about me, it's my position I lungo le malo o mal mele ta penam pui a fai to te fina ngalo le media mai tato telenole ma tala lo vai to mai tato telenole. Ai o to tau fai foi pui sang sala sis tangata. Sau tangata I fai na nang ta upu le ta tote. La me la ser futi ai foi vai singano la to sisita. Fai la to ngalwenga I le mesele na fai. O la le tu ala. No me le tata non fai stal. But I know you are listening to
Wale na singi Feiloaiga o fiunga pe na se tulanga o fili whaonate. Whaamalu lua tu lava e re i o lau. Langa lengo wheku kakalangoa ngai. Wai vai me lau kesi. Ko a kasiro vai aso mkua maunga mau vele kau. Ai whaamalu lu se i te i o vai aso lea lela whaamau lalo. O le a ufa mawina fo i marana se mai whainu mela te ua ses whainu mela tau tua. O le NUS fo i le ki. E ngo whakare kul kako appointment whai mai kokio mai kakalango. Va ai oto. A pukle appointment. E fia se furu wafe tangata o la e a ngai mai. Ai a cancel mai se tō appointment. Ua misi ava noa na isi tangata iana. I o tō lo whangia a whai o tō te fia so tai main whao ngāle o taimi o lau whaava no atu. Maro, sa noi lo fioma. Ang sila tu lang ale pero na sa noi lo fioma ni sa to finga yung to pamawi tu. Pero na sa noi lo fioma le tapin le. Pero na mi se pa lo te yang lo finga lo anto ay male. Pero tu lang ale pero na sa finga lo ka pe ni sa. Ile ni to tu lang ang pati na to finga yung finga malo talwal. Sa matou fesilingia ai matou tele o mai tono le whainga malo. Sa matou fesilingia appointments i le taimi lena appointai. Angol matou malmalama convention o le caretaker government. E le mawhai o na whai i tō whinga te tele whapea. E le mwhai. Ai sa tu pe alu langa e le i manino le matou le vai le loia siri le taimi lena. A le lau toi fo i mali taimi lewa mai le whautuanga loia siri e toi wha fo i tua, le la whatino i nei e tō whinga nā. Mai lau se si ai tū, o le tau si sia peo tū la whono, o le wha ana wha solo ai le tū langa, o le tau o vengo tiutu le malo tau si. Ia ma le tau nuu mai te tono o le whainga malo. La lau toi wha fo i le matanga aluenga, e whatino ai le la tau tū langa wha tū la whono e tau ana iei. Tulanga le pe na sa no ile company le wa mai ko ko so so ni mai tulanga pa visa le ta ya man sanga do so ko ma do ina o le bo ma le tulanga le panga ti ai le tu no fa fa ja le tu le mai la do ki na le ba se ona o i le mai o company le o te taunu mai wa mai ana fai fa tal te nonga le minsta o so fo maloloina wa lua tolu fa ba yaso taru na fai fatal te nonga le o le sa ili o se fo vavi o se fo vavi le na tuli le taimi nei e fo i aili sioki o vai la au fa atino le fixing o masini ma mais masini fo le sili na mana o mia le taimi nei fai te ato masini o kisene company la le o sau ma le package e ma fai na la to o mai masini fo a mai trainers a mai insinia e sort out to mai le taimi nei e ona tātou toi fo ile le tātou normal process e whasoro pē mea le mea tūlanga i ai. A le rescue mission le alu teimi nei. E a mai a latou tangata whainga luenga ma mai masini fau ia wa mai mo tsoi fu maloloi. Nau whionga le tūlanga i whanua ia o tu atu mo tālunga. Pea e whamanino mai. Ora tonga la fofo, ave uma ia ia officer tālunga i tā. O a uma mela wa uta i tūna i matu. O la wa uta. Tato a pia park. O la wa la pia park. O isi o malata alo le Prince Edward Park. O mena la wa i lalo. O mena sa ta o whanua ale malo. O le wa ave uma lava i lalo e le stala i lalo. Not le stala. Lisi i lalo le mtanga aluenga o ta longa. Ina ia whaasanga sao lava le mtanga luenga o tālonga whao ngā le lei whanua nei i lalo o le lato wawainga. Ala lava i le stala uma whanua i lalo o le mea faulen tātou naunau iai. I le stala o whanua o le malo. A o le whao ngā ina ma le whao ingo ina. O le ua i lalo le mtanga luenga o tālonga. O le sa whasiri. O leo tatia ia le Jaws fantai atu. Ale mtara por Samoan observer. O lea na maranga fo ila singanga sinasa. Salango na ina la fo ia le saunanga le fionga le sumpania. Ile ngana. Le pena e taru. Fo matuale anga fai ale ngana
whaonga i lunga o tātou whaasalaranga, matulanga whapena i le tau whaeanga lea e anu lunga social media, o la whisiri la. A o le tuwa e sele le komisina o leo tanuai. Sa whaila na saunoanga i a mātou, o lea tau fuafua, e whai se Feiloaiga ma le eiti, ina ia mawhai o na au mai o pisa whaasalalau ia e whafo. E tali I mea ia o na o leo matua tele le atunu e a whaina I whamtalanga ma tau whaeanga. O la whisiri na. Ina nei mea ane wā leo au vai, o lea la uwhai I Samoan Observant Band. O ia se fuafuanga la uwhionga ma le whainga mālo stūlanga whapea. A wai le o moe le tau whaaleanga le se whafo. O le wanga I wawhio mai tole a whoama, ma inu ue tali o la monia. O le wama wai nei. E whita I tono asa whamatalanga le Blue Wave ma tau teia. E le o lai titi tau whaaleanga. Mai lawa I le tuangai, Main Star, Whaipule, o tangata lau tele o aia mātou le mite. Lau whionga, e nei se whafuanga tatou mālo wale na mention lai longo, ai le ia misi. O whaawau ia tūlanga, mole na wholei o tātou o tunu e peonu tō manatu, sui le ngangana, pai se while e mu, tāo while e vesi, na o whio. Ia, o le whatinonga o tiutia leo leo, nai tō sifia, o lai lima o leo leo. Ele nofo au whaatonu, mtanga luenga leo leo, o e loka mai kangaka iei whafo, le whai mbere ngā maringi. No. A whai wai sila fia wai a fia ini whamtalanga mani upu la tau iei whafo. O lo I lau whionga lea ia te tau e te aro e awhe lau tangi lo viso leo leo. On whatino lo leo leo tūlanga lea te sauno mai ei. Tūlanga le tūla whono, ia o lo ia siri tangata e taun tātou siri, ei po lea ia ingol tūla whono. En whaila na mai tangata ia in kaseti in hane whairi me le tō te whinanga loai. A o lo loto ato, na e tō si fia a whaia o Paul Kalame, o te apo i lawa. Po tangata e langolangole I chapipi, po tangata e langolangole fast. Na e tō te whaafong, o whaa fia no tarzanga. Whaa maa sau. Ai sea, pe o te aia, pe o te lea iai tangata na, e tu wa ia te au meu. E le lau o tō mai whaasala lau nei, ia o ia nau tō whaafong ai, o la huri ara e la whikua o walis whaasala lau. A o lau tua lalo, a whai wai a fia ni whamtalanga, la e ta tala le tūlafono. Ave a fo I le po te a fia fo le tele o mea. E ala walau te tūla ia ui e fō manua. E masa undi le mele a ngai mai. A le mele tātou te nano wai, o po whele mea tātia I langa tonu. O le tūlafono, le a le two restrictions a moa, ma le lalolangi, ma le Facebook le tātou te manatuai. A le tātia le vano, o lan mau tātou vesi temini Facebook I sao. E matau tia le abano tātou maua e. Whai e le ngā luenga, social communication. A lan me lei, u tātou no nofo lapa tātou. Whao ngā le tūlanga le tātou te vesi ai. A le mwhaino o vai atu, whai se whina ngalo le malo e mai fuaka ngakai, that's where the two restriction ia la to ia lewa sa no nei to le foi malana vai o fia ni me le sa folo le ono men vai ai to te mani maudu o penga te vai laki le lava e tatia lava ia la to e o lo fo upu matala ia le lava e fatali ia ia le la uma nei tali pe morianga polal me o ia fai lava saut fufuanga le famsinonga e molia pe famaonia ia orena e ono lo tulanga o leo wa fie tono mtanga luenga leo ia leo te tutua wia I tali sa e masisifo fata tiele langa ton e luana I ofsile o fiuma nga ia tule tulanga le leo ile tule mai o tu fina malo fu o ia se fuanga na ia ave ese le criminal libel mai se tula fono solina tula fono a wale criminal like le mo dia tanga te whare anga I whamsinoma sori ngā tūla fo. Ai ave pea I o e whamsinoma e whamsino e whina te whare. O i eise fuafuanga e ese. Ele mwhaitu, ele mwhai ono uwhai atu se tala tele vavel teimiri nei. Ua tele whaopunga wo o mai e wina le tūla fono le criminal libel.
e iei le tūlanga taun tilo e po feta e toi fai consultation e vai le whapena no atu le maloa vi tua e tala noa le atunu po se me o tala whengai e te leifo consultation a whai momo e le le titi le tatu why did the HRB bring that law in hand te le whatal tanong aisa e ua tatu wovo ila le mele tuku temine ai la ti tiro il lumanai po la le si la sanga pe fata ul fatu mau pe abese o tal no ngala na ya fi foi mo to al termine le mfangino foi tu se tala va ve le ti se ta tum ta opu le fa solo al termine lo si le pena le tu langa le yo leo ye o mai me sila lo va ya so le na lo e fa le review mo tanga go no le no fiama mi sta tanga go le a tom le tu ai no review le o mai ye leo ni sila awa le ta o to po tu langa le ta o pule fa si no le sa i no le a mi to le o ai le ve ai e le to le ai atu wa fi ai ina venga le review le o ma tu o fa mo la vai na o tal sanga el Palemia New Zealand o so tanga Samoa New Zealand lunga le mau lunga o le government level approach e fe so soani mo tanga venga le o le la o mai nei faile review na la toilo le leia la io fa fita o le fenga mtato o ina la ti sai na ia to le e mai ngafa so soani il mele tato te mafti ai o le alta to mafti o cases anseto o su enga fatino fa salango tangata to nengi ino leo ta upu mo fa pena o le review la na o le ta taunta to faia o vole per mele na tunga loili lo maiava fa fena mai tangata le fa foi mai nei has all part of the review penala no utalo sanga ya New Zealand ono New Zealand sa va ia tato i le taimi lea fa va ele malo New Zealand government design our police law they know exactly le mele sa i mo ma le mele utato i le taimi nei suinga mai le ono suta usanga taluai na o tu mau pesa mo le mele sa tato i mo na i le malu le tunu marsanga le mo le tunu e le tato vai ni suinga ia na suinga wale mau tato case wa anseto case wale ropo ia kwa ia le la ka ke la bebe o mal kemi so what is there la le vai vainga la i taun fa malosi la le vai vainga tauna mai ia ile susu enga taun fai maua la le al tu langa tauna malo losi ile leo a one batul case dismiss na tu langa a one to fa lango tele le attorney general ai har wala tolo ia malosi fi now cases mo leo o le review de na o lo utali tonunga o le utato ele to alo se opuna to si fia o le fo tela bela be sim tau o no le fisili ngia po fer sao o le mele na manatu ai e tau na faise review de lei o le ale review e mai ya na fatu langa lo le langa e na australia le fer fainga pa anga ma le sa mo New Zealand o tau to e mai pilot so le na e so e fai fa de le so tanga New Zealand sa mo tu langa or administration mal management tum tanga alwe o lo da dinga lo finalo o mai de le musika si tu langa ele o ato toa lo tali to wino tu langa le ta o to ele fa tu langa o tanga o fia ne tato keise lo mo o la tato me fa il fola fa sai ne lo musa sai o fa fitau le fa sau lungo il telo fa fitauli lo no winga tanto fa malosia mtanga albenga ele to alo se fa mtalanga neto si fia eta tau na fail so soni montanga o so soni la o tato apeta to pa ngai mai so soni fa mo tu e ofisa o tanto nunga na si le fia o le ofisa o le malu le tunu o le siri la to e malu le tunu Chirina mo tato e tato te va ai pe il te leo nga luenga e te tau ona toi fare leia ina ia il tato no ngol pui ngozamo
sila whaamomoni. O lea sa ta'ua i ni sui whaipule ni tumani whapea. O lea sa o mai ni Minister o tupe. Ma o lea na whailoa atu Minister o tupe. O lo o iai le komiti e nā tō lawe, o le ato pia le komiti e nā tō te sila i le mai ngale o se 10 miliona. Ai o lea po i wa upauna tu umalima na o le tumani. E whamatu ua tu pere se 10 miliona whamamoni. Lima o le tumani. Ona whamatu e nā tō. Le sili nā lau whia. I se au mō mia i le tō whia o komiti tō se sila i le mata akule o le whamatu o sūria. Mana tua o mai ngā malo le nei wa whasoro na negotiation. E o mai wa lewa nā alu tano ngā a New Zealand ma le tātou whai ngā malo le nau matu nei. Mai ai tūlanga o lena tau mai e wo o iel negotiation o leo mua mai le 10 miliona. O tu atu le 10 miliona e tauna ta atia ai le meas le komiti le lei te tauna i lo longa what is next. Is this is the end of our claim? E te lele li poti e tauna maua mai. O le li poti le nā tātou te ilo ai le mea ngā i ele taunu unga ma le a fianga o tātou mo le si fia tau sanga. Po le vaa e abe ese, po le vaa tu i o afa manianga e taunu wa vai po a foi tūlanga e tūla i ai le whaare lei o le tato ngatai whale. Ia, o le mau lena mātou to e whetuna i ai, e te tau o na taranope i lungo le wafa wao malo. Tu malo umane ia afia, e lalo o le wawa inga le malo. E le te tau no mai sao sa fata si umu malatou o sao i New Zealand. O le tūlanga tala whea ngai ma le whea o le mtau. E tala no le malo Samoa ma le malo New Zealand. Ai le ma whaino mai New Zealand o sao ia sa whata ma si umu matun ma motu ia ma nuu ia a whea. Ai sea, e le ma wai se tonu sao. Awa e te tauna i ei tūlanga o le vao le malo. O na manino lo le ma mau le tala sao. Ia le lau o mai nei, e se ale tjata sa whata ia. E fa utau nu mai le fa matala ngasi umu la tau. O ai tonu e te tau o na maua fa manuanga le mele. O ai nu ula a fia le mele. O le va ai le na tau na fai le lei le su enga mautu. Ina ia mai le ripoti o fetu waile malo Samoa, fetu waile malo New Zealand, o na fai lola i o le tonu mautu. Fai le tonu fea mo tatou, fea mo New Zealand. O le mele na, e le whaina whai i tu malo e whai le malo Samoa. Nena o mai a whai le te komiti lena i e le teimini nei uta. O le mele utupu. O le mawhai le komiti na tari mana ongo le i tu malo. O a mia te fono matara no le lei. O le na upu, o le mawhai e tofu ar tangata malona fina ngalo. Ai le mwhaina sofa pe nase mta upu. E tauna sa whai le lei, lai komisina New Zealand, ma le malo New Zealand, ma le tatu malo whai le tonu mautu. Au nā tonu mautu, e tauna maua umali poti ese fu e whai unga tauna whai. Leo fionga, o le tūlanga le komiti, o le steering committee o tatu proketi o miliona. Lewa e sango e tūlanga i aia tūna inga. Ia mawhiwhiri po i e tauna ea ma se te whono mai e rātou tātsa. E proketi neo proketi na amate le pai inga leo tūna. Le sa lau nei le ingo le sitasi o whaamisino ma tau pālota. I mōri anga o whinga wha ala tuona sori ngā tūrako i tenu le whalota. Le au me tā ua le tūmano, a o le nā nginga mai nei le whai ua. E iai tupe o le proketi nei, na wha wā, e whai ei whao ngā, i whamoe moe, whato sina i tangata pālota, lisi o tangata pālota o le tu pālota. Le aso whina ngalo ia. I ini o watu malunga le whao ngā se o tupe nei, e watu e whai ei ia whato sina o le pālota. I le anga i luma le lumana i o le whao ngā ina o tupe nei le tūna. Ia, au te lei ma ua se unga le whaamisino ngal te min nei, ma au te whiwhai tau le fo il whai unga po whea ngā iai, la fo le whao inga ina o le whai unga i tupa le proketi. O le proketi la baia, o le mele ufai le te min le tato whai ngā malo, le tue wha maro sia o le monitoring ma le vainga. O ma voina whatu lau tala le tato whela inga mua mua.
O so se tai fono sa e mo le fa maoni. Ele tanto evem tai fono. A tau na manino le lei o tele ta ual me leo e sa no me fam sinonga langa o tere I ma ua lei po lal men fa ngai tupe po lal taimi ma me fa pena. Ale ia inga lava ia leua ia I le mtanga luenga tinam ta mai tai. E mata I tu le lei le tolu fata usanga le na lumana imi. La fo fai o kita le malo, la fo e vai search le mtanga luenga tinam ta mai tai. O la tau la na, o la tau na fai fa ingol metonu le ta tau te mana tuai. Ai e tele lava le o nga taua mo le lumana. Wa al bloketi fo, o le fata tatu fa solo transition from the term to a term. O mai le simalo o ia inga pe poroka pe fatu pe fala le fo tele lava I swing of fo. Swing o te fono le wa mai fa fen firi sui o fono fa vai, fa fen firi le fenga lenga. O me umana e te tauna mai o le. We are still in the development system o tato poloketi. Ia na mautino lola ia ua solonga le fatu langan. Ia o tofinga na ma board members le sa tusi mai ele AG ai mātou tere I o mai tonu le malo ele o le te ia I la tau o tofia a o le te I le awala o le fatino ai o le mātou tere tununga I lalo le Convention of Caretaker Government ele mawhai o na whai se tofinga I teimi o malo tausi. That is our argument, not the person that's apply and appoint. No. O le mātou wa ai, po whetau nu I le appointment lea a ele, iai se tūla whono, e kabai. That was our point. Ele Itali atu mamanino se tala le loia siri, le teimino o tusi mai ai, a lo lomal balot. O le lau mato mai nei tonu, e whapea me le loia siri. E toi whau I umai tua ia board members ia e tusa malimele utupu. E lau whai. O to whinga o tai o ulum tanga luenga, o le whaatari le second opinion a loia sili. O le whaatina fo le tūranga le iei. A sau lava le whina ngalo o le second opinion o lea, e mautu o nis tūranga o le nā. E a sau fo le tūranga le whau I tua, ia, o le mena le sa matou tarsanga mai ai loia sili. Ia tau sia pea ala o le tūla whono, ina ia tusa ma le tātou. Me le tātou tu loina. Le la masira o fiona ia gal malo male isi fo io o tato malo le vala o dia I America Samoa e mata watu le to o malai io le tapena o mai tu no mo pasani tato tu malai o ia se fai una capenete fie se vai na tu per a fa ngali bole te pena ina ni tu langa fa pe tato van no foi mi se la vai tato fa lo longa masani. Ia, e leo ia ini whaalolonga si ita I tele atu mai whaalolonga I masani tātou whaia. O le tātou oso, ia o le tātou whaalolonga mō suatai. Na pauale me le sa ngai I luma le sta le luma ono le whaalolo, o le whale le tapena. O le umsanga, o le whale le whai. O a la tu manga I umsanga. O tātou, o le ainga o tutuila mamanu, o le sa tā pena, le tātou tā lolo e api. O le whamoe moe na. O la ala sini au tu ma le tau a lunga o le fio le fionga le malu malo. O lea. E le mpensa vari tu lau lau. E le mpensa vari le fionga le malu malo malona fata yo. Ai o le maota o tutuila mamanua le te tala. O lau fata lau ula nan fai a tutuila mamanu. Ioe. O ta pena me uma I le tūlanga o le vafa whenga I e le o palpala malo. Wa ele mfain fa tau tuper fa tau o tatou wanganu. O la tatou me fai tatou e ave ma mo model tatou fa lor. O le mota le o le selau tau sanga tuila mamanu. O le tatou nunga mambal ta penanga. E le iai se fai no me la tele si ta. E fa tali la eta pena le leo ia la tome o le vota pena anga fili le malanga le
Ale na tolu mātou ofiso lea o lea o malo o fonga fit lawe ta pena le fonga fitarai lana pepa. Ia, le tapenanga sa ei whapea e o le ofisa le tatou whaidi leo leo. Ta pena uma le tatou ta lolo ma mea uma abeai. Ia masa uni le alo tamaitai o le fionga lea ma malu le malo le fionga ia le tele mananu oro. Ia le nao le tatou. Le ta pena e awe le tatou whaamema. O mea ma malu, ma mea tau alunga le nae. Whaali atua ia tutuila ma manu. O tatou lea. Langa leo wala au whaalo mai. Ele whaila nā tātou atu nā tātou lima e whola loa i ole mele tātou ia ele ai. Mai la wau longo tala Samoa umalai tutuila ma manua. O la tauna, e whai awa tātou mele. Ele nā le manoa momori o tā, o sa oile Samoa i tutuila o lea ua. O tā pena le tātou whai ngā malo. O lo whai a pē whiuta na inga teimire nei. O lo iai lava le tūlanga, i le tūlanga au whaini, ia vele tātou nauna watu ma mea ni te i wa ini stūlanga whapea. O tātou o atu e so sofa le latou tulafono, le ai. Tātou Samoa, tātou te iloa le me pe sili o na tatau na whai. O le mea lau o loa siri na tau na whai, o le mea leo ufa mta latua. Tātou sauni le lei tātou ta pena le tātou ta lolo, ma ta pena tātou wha lolonga i le mea masani, tā i le sua al kovana, tā i le sua al plestene, ma mea mwha pena, mea masani. O mea sa whai fol teimi o tātou o le a toa Samoa. Ai pawal mele o si il temine o tātou talolo. Ina e tātou avel me pito i sili na aulo whatari pēm wha solo whatari tenonga le nei teimi. Mai olo ieli tele tonunga e le to tupu foi le mei se sisi fia tau sanga. I don't think so. Ai tau talaso le mele mo le teimi ni o. Wha moe moe na e fia avel e wha alo tala whengai. E mo le tala ina o le maota fono o le fono awa tutuila mamanu. Sini muri ala il baina le lo que mai. Al mio Molina che poi se poi numela ia ai fatu pe barota pe na roma. A tu peltanga luenga ia la ia se le ni whaanganga mo me whapea. Ile ni me o se varu se la wafe po se tupe whape na me masani ia o le tele au mea na e tatou manu palangi tatanga talo mkoko ia o tu langa lava ele o se mea ono por in tele ai ele mai ava Tasi ala fasi. O se le whiara o whionga ele mātou tūla whono ko ele a media council lena e tā wani o la e baina ele mālo. O le tūlanga vai le aka. painda ele malo o le ala le tiutel malo e taunu fai Ia how soon le ko ke funding ai ka ko media council. ele ai mase ko kalsanga nga me fado ko e kakal mosa ma kwa makau kia ko fiko ko ai le fai ko media council I fail to langan na. Ola me tu way. If you need help, that's why the law was designed. Anga ufa popo mai male paint. Ya le wa kors fu ka sanga fail me lai mase me kasi ufa ku. Ia, vai. Tato tara no mama. A faito te fina ngalo mana o miel so so ni le malo i le faingo alauni e o toto te le fi fainga nga fu pa ko foko. Fai fa le mai lo kusi de kapeneta. E so so ni tulanga masani. E pe o isi pota le malo le fai. Ai so kiro po sa la ka le paint. So kiro po sa la sa ngonga le paint le malo al tu la fono la vai. Na design mo o to. Na fai mo o to. Ya na mai lau se furka usam lua versu lima. I remember that law. Nga makwa i va o i fo lo ko lema nga o fai ku la fonga. Ele mo fai ku la fonga ale fo ko fo fo rise me foi. Ale vo lau ko so sofa mangi ka nga pain le mal o ringa la ko la pula le mal ko fando ko me ko ke fongo. E so la pule ko mkau. Ai fai ngo fi. Ele se me fenta. O mai le le wala ko ke mai ka ko fa sanga ile le ka ko klauli o le mele o mna mbia so so ni mele la me tu wai. Ia tasi la fsi. Kalo fai. O mai le tusi ai vai foi oto. Ele tasi sala po tonga wa fiel mele la fa malu wa de fa mali li na le valo masina tato paketi le tu
Ele umar fa ya soleli ko la ku ngia remulen le ka mo le ku in makana nga o fa tu ono sa a fa wa mawala tupe ono sa o isi fa la poptonga le skupe ai ono sa o FAO o isi tonas o istanga te su e mal tupe mo to ai yes wa mai le kele ngai fa la konga yo ano ya after no fiona ga lo e to fi tu li do atu la vale mata upu le bilateral relation le ma New Zealand le la au mai le o fa li review tanga le o sa ia pele o ma fa yo na fi atu ai ma se tu la ma fo ile ai ya ba so i fo ta to le ya o mai i o il ma New Zealand la o fiona ma fa o le brief le na matutara noa nafi mana kom sina New Zealand e whāwaenga le wa mai the prosecution, investigation o le training e ma le legal o vaenga na e wha lewa tau me e tau o vaenga na e wha le la mai a mata i le pailetso le o vaenga pito sili nan tato mana o mia investigation, prosecution, training mai o mutua i o vivia la i anuali mai ele fa so ni la New Zealand mo tato la wala vale pe kapa Australia la tato ta vale martelo mea a le ano fale on tanga o taun tato tilo le vai ia wa makwai uma kufakasi fakaape ko kufakasi fo o le mate tu po le asa o lava le me town fai mo tato watu nu ula titi no to lor so la anga le na ele tu na leo le fal pui nta pule so mo le taimire nei e mana mia pe i lauva ai i le iva vai aso le tu la i mail tato vai ngamano o te loe mana o mia le fal pui le soani alo fiso leo we can't leave them alone na pa so la anga na vala au mai pia e atu so mo taimire nei tato wo i tu fatasi se i ma losi le fal pui atu anga i lore potala me rehabilitation corrections fe ngai le famasinonga e matele i lore tu langol falle ati ai mo taimire nei ia e tati ona sai po fe lava ile malu sosonia ia ona le wala ini siri sa fa peto te siri mai tu langol fa fita i tele fo la fa saina uyo le o te mana o tele into siri tu langol na ayoto it's a serious problem in Samoa yo to mate tu na le o tato pepese nei mo tato bebesi lungo to wa ya tatau e mal tu lingo o to mamena ati ya ile ano fale o meta taun so e me se la tu langa le ole fa mo le ole mele pisai nei tala se abi ole na bili mai nei le stanga te ite o fta uma nei al sa no nga tu lepo ole o to tongi le kapeneta lo pili na ve ya o forma ese sele upu ele ai se sene tasi le malo na ave ya un mai le no odwai mai le foi so fa mo e to fai se reimbursement le malo auto si sila o to fa mtalanga ni e o tu wai wo mana pasi ka penet wa to tongi o mal ka penet le ko yikira kala kalu se la wa ferengo odwai i le ala ino fa ya tu ese le mafti tu langa le danga o tala nei le alu tengi nei tala le fa vaea tala le sao ese lo viva longo tu wola lu il tala le pola me mafu ai pe ona ngana il tu ngatu langa le o le tu ai foin e matele lola fe ese wa wala ko fe ka pe pelo so wa makwalu le fa kwa ya le ka fa sa ni lo observe ya ale ko kalsanga me famanga o we tu mu lo to famanga lo e ka ko wal wal pa fa pe e ka ko kilo lava pe e se tu langa i lo ai o mai tu langa tala fe ngai
tala noam ta upu mo le alu luma uyo lea ia o rile ngang whaaftai tato au Tusitala ka leo ngosone ngang whaaftai o no lo to wafia mai mtala mai au ni aso ia whaaftai po i mo whaafsiri ma mea umo tuina mai ia tato avele yuta mai le tua for fuanga umo mo le vaso fo e me se foi tau pulenga o le tato pa o vino le tato talanoanga ia tato filo i foi le vaso fo tulanga umalava a so le tato ngalwenga mo luma nei tula mo le faftai tele sa mo malau mai mo mai le yaso faftai le tapo mai o le wi mal manuia fa fu fuanga e me se foi fa taltanong sa fenga ia mal tato wale si fasala lau manuia fu fuanga uma tol fa ingol ne vayaso ia manuia foi fu fuanga mol vayaso fo fa soi foi ia mai manuia. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.org.